Fala galera, beleza? Quem fala é o Guimax. Hoje galera, trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu tô aqui com vocês aqui, galera. Pra vocês se inscreverem aí no canal Thiago Verdade Desa aí. Vai Desa News. Vamos para o vídeo. Voltei aqui galera. E vamos jogar no Minecraft. Cara, sacanagem. Kadota permuda kolmioon. Kopteeni käskee huuda hioi, hioi, riisu paita pois. Kapteeni käskee huuda hioi, hioi, riisu paita pois. Kapteeni käskee. Koska olomalla all the time. Vedetään rommilla kollia tahdilla kovalla totta kai ja vaihdetaan me vapaalle. Kunnes pakko säätää massiin, mikä valuta ei käytä kompassia.